I'm sure labantu bamatayera bazoyazi ukuthi bazoyenzani yonke lento la. Lalelani inkinga agcwele amatayera la. Labantwana babesuke bedlala ngawo bawashiya lana angazi nokuthi bawathathaphi. Kodwa ikhona indawo engingawahambisa kuwo. Sezwana ngoba ngingashiya i2 abazodlala ngawo because sebegcwele kakhulu and avala nespace. Ngicela ukuthi niwathathe ni angazi khona itroli engiyibonile. So nizowathatha nwayise la khona le ndawo le la izansi. Yeah, uzobakhomba wena yayazi leyo ndawo. So ngifuna ukuthi niwathathe nwayise khona for sure bazoyazi ukuthi bazoyenzani lamatayera because mina ayangihlupha sewevale nespace la. Angeke kube umsebenzi omningi lo. So ngicela nje nenze leyo nto leyo just ukuthi nje kuvuleke kuphefumuleke man. Yes. So ngifuna ukuthi nithatheni lamatayera nizowafaka kule trolley le ngibonile khona itrolley ekhoyo. So nizowafaka khona niwahambise nwase lapha bazobona ukuthi bona benza njani. Nibatshela ukuthi yini nithunywe yimi. Sezwana? Yeah, nenza njalo.